Khuble Pibaro, Shakatup Khuborjylla, donbosco Media Network. Mat bakong san menta ka Shillong. Kenot Khubor ke GNC ki pai ba bantur syaka public hearing hadai strong. Dawa ke hima soara na ke KHDC ban ai sanat keloilan yusim maremdor. Urlong ke jing angnut ke Shillong Jylla ban yo surok Shillong. Bat sakhi Menteri Rangba ya ke jing IT kendo syaka taj yam resort bat spa. Bat mintangin pa syaki Khubor bakam dunia. President ke Central Executive Committee ke Jantia National Council JNC ba sambor mi lingdo ulai thu akinong tho Khubor haga khat khandai trik Nohprah ke sngi bala pelong ya ke public hearing halor ke jingtmu bantai ke karkhana sain dobilat ki thain Daistong East Jantia Hills District da ka company Shri Cement Limited. Kejingtmu jogani ke public hearing kelong banyo ya ke monjeng ki pai ba laki pediang ni ki kentat ya kini kejingtmu bantai ya kini ke company sando bilat. Uba sambor miling do ula keno baki lami perthai ki breu ki batap kmat ki baking atiar bat ki balabu at ki balakhang lenti ki pai ba ban poi syakate ke public hearing. Lakhang ya ke surok da ke bapenyeng di ki trok damper hapadeng surok kenang bagi pai ba kinum yo lat ban poi syakani ke public hearing. Ulai thuru bawat UDC East Jantia Hills ru lakhang linti ya ke kali jongu bat ulah hab ban ya te kejat ban poi syakata ke lempung. Uni unong yalam ke JNC ulong bakaseng kan ya khun ya kini ke jing Khubor hadu ki jing khang ke ying ka syari. Uni unong yalam jong ke JNC ula penpau bakaladon ke kenhun ke bala yo jing kershan na kini ke company ban berngem breu bat ban khang ya ki pai ba ban poi syakal lempung jing yalang. Hakawai bat kaliang layu i bikinong yalam jong ka ilaka ki bakentup ya daloi bat kirang ba asnong ki kershan yi kini ke company bantai ke karkhana san dobilat ha kini ke thain de ke boong ke jing wan jong kini ke company kan wan ra shipun ke jing mentoi ki pai ba bat ki long ying long sem ha kini ke thain ta koi ni dau itu nei dau ibe nei dau ki di sam te jo em ke di pli mot kawan mami iwoku seprang kam tam hai ini roman di basic part of life kita kam kalian gejing nang jing start neten ke kot ke kia kam te si yoi em kalat di bit one wo pungku ibru yang i ibu im ha ke ke saja ke jenjar ke dok wo ngi tang apply skur di kon ti la ten re em ki jing sniao de kumwit tang po dong i te dan rai hawa de e hagarbar elaka wa kani ka set up nya kani ka cement plan ha kani ka how yang i to kani man ka gowin kala wow improve ya ka quality of life yang ibru wa expect you yellow create ya kani ka employment dan ini pun bahagian jika unemployment di kenro yang ini ada biang ke pure ki biang ke experience nyok kam nyok jam di tegawar hari ini ke duk wanra ko kejing saja umye rupa pure di kon di bono put kejing pure how man ki qualify online he has to be technical studies so on and so neten kang elka daerah hadorbar hadin ukusan cengai daka komiti wa terwa sekedar hadin dia monjur lang wanra ino cement plan lini kekok hadin ipor tidak cem kekok man afekto ya kenika air pollution wa cna ko boncat i problem i nong chong chnong umaya yang ke elaka dan iteon ya kenika cement plan wan dia monjur lang daerah tilang kawan-kawan kesnong kawayi wanra lini ke elaka le ide kuburi ukur Samla dehadin kajing lailuti yang tiwahe yang elaka ki SPP committee de kate kajing yompu yang dikon yang elaka de yo pun orlang dehini por de yo uyesiam kamni hadri ke state yo penyo isnyao I vision yang i wa em kami ya kate wa ang di kajingku development kamu akan pertai kelak kamu akan por kelak dari India orang kawi gua daman ke position tua so akan pertai ke DDP yang senang belum senang
wahap hapo ilkano klik di ina dia i kamas nom na ko hesnom ba no song woro i kamu di penjur ka ilka wanra company hapo purusam yang ka ilka yang i kamis nom ila emerging monjurong i bahai niat di iman hile wa em di penjor chino jikta ba ila kamas nom lum senang ila menjuri kamarai ilka unique dan kubleshi. Wat hadin bekehima sora kaladap jet purayus im bepura pa im maremdors im shwaban pendap ya kejing thang don burom ya kemet jong pa im freemancing im Henry hadu minta ke Khasi Hills Autonomous District Council ke HDC kampat ai ke sanat banlong us im bepura jong kehima sora. Kini kejing penslam jong ke HDC ban ai sanat house im belejit de kehima kelawan rak shibun kejing ke senchar khadar batwan peniat yaki kam kejam baman kesngi jong kehima berok kawai. Na kini kejing bekehima kaya kendu kalau pelong yaki klik nong senchar jong kehima haga kat kendai terik Nohprah kilawan bani kendu iu CM ba Winston Tony Lingdo bat EM ilaka ba Danzel Chen ban kerpat iki ban penkeloy ban aino ke sanat house maremdor ubaki khun ki hajar ki legit iu ban shimti ke syuki senchar jong kini kehima. Habakren chikilat patai Khubor uba Welbon bemnot executive member kadong pedengshonong sorau long. Kejing penslam ke KHDC ban ai ke sanat ya maremdor kumusim bepura jong kehima kalawan rak jing shibun yaki khun ki hajar kehima namar kiladon Kishnong ki bela pendap banjit usordar Henry umpat lak ban trekam namar nakaliang usim ru umpat lak ban ai kesanat yaki ban longkum ki sordar. Nalor katau loong bikidon Kishnong ki bala day banjit sordar thamai no Henry namar kejing bemyo sanat usim la pensa teng no ikini kikam. Uloong kejing kren kelong ke Bosco tenat bat ke baai mensim bat ke kenhun ki klik nong senchar jong ke hima sora ki kermens kem bag ke KHDC kan pendap keloy ialah ki kamram. Nak kalian joki kila asyur yang iba kila bandek babahan ke babatap. Tinggi ngisanya tanggata kacing sisa ia ke bametak si. Nak kalian jong ki jong CM bat jong IM joki ilaka. Di kendiat belengi poi hakan ke si bamenta kalau ba hadin ba ki paipa nong song jok hima sara kila kendu sibun kijing Kidan Kishnong kiba kidang sudah panjit sardar lani rong basnong ki hapan yo sanat nusim Henry kemakalong hadu mentan nomor bau usim jong kahima sara umpat yo sanat umla pan ai sanat ru kidang basnong ye sardar de kala ye penje kendu jing hadu kata apa da kajing bam yo sanat jong usim rong ba jong kahima sara de kajingwan biang jongi meta hajin syang ilakwan ka delegation presentation ilakwan ki singi la arsin laisin sausin menta pat ngi hap wan biang namar bingi suthu ba ka pressure no pai ba nong song song jo ki masara ngila shuyetem ya u pai ba nong song song jo ki masara baunum kiu hi daladi sadi namar kumba pitip hi ka himasara ka badan ya ka akor ka buram ngiem kwa banwan ban ya lumpai ba hang ni banyawan dawa sanat hang ni di gia simkyahi kila simkyahi na kaliang jong ki klik nong sensar ki badan ha ka himasara hi berakawai di kajubab kebangi ngin ai supaya ba menta kalong ba tang katahi ba usiam badu iam jong ke ilaka kin simkya ka ba de bakane ka benta di ngia ap ya kata lait nang ta ti lada kamja kanu kanu ko bahana bahatam kata kasong sakarai pai ba na kaliang jongi tingim la su ban nang ong kumnu kumnuru tang katahi kumma ka nungut tagi sordar balong bedi banyo sanat mentah ketika thain sora iladan imat kumba sangut nrungut ti nama kahimasara kata kelahe di kidan pat kibala de banyele sordar kinele sordar kumno kibala de banyejit mo kin banyejit sordar di rumah asnong kinum kin long so banjit tamarba kilatip bam najit rum pat long ti namar bapat yo sanat sip mla te ban ai sanat kai ko ba nomor ba sutu kadar hembar hima sora kala de pendep ikan yam kurkom yam bala khlat no andrei kai gidaw gi ba penlong pat hangni ban slam ban ai ta kasnat nomor ba kat kom kan tidu stor hima sora yang sutu basin bala pendep ikan yam kurkom utaus yam la de yam bapura
Bia pengiwan hang ni ngis ngutu pa kini ki ong ba kinda review kinda page ha kata kada ke jingkran ke jongki di ndah bangi lai keren bah biang mentan paderu ki ong ba tongin da trisitom pi kani ka pelong yangi ka himasara ba ngisa hakom dum ha jing sisa namar ba katkum kariti ke dustur ka ba dan hak himasara ngila pendapat nadang sedong kuma pitip kuma pi tinre ka jing slam pat ha kani ka jing ai sanat jang district council ti kasong hakipat ti de halor takanong remba menta kasingi poi hangni de klik nok sensar namar ba kade ka jing kedu jiki Kajing ang nut kipat ba kajayaw lat dom kabala slemba amduna lai pupra snem ban yo no e kasurok kali banrung na jayaw lat dom shadu jingking ling road jingking bret suloi kabanya barok shilenter na senda ka wa umkra kalau urlong ha ka khat kendai terik habau ba adalbert nongrum MLA ringkat ki officer ke PWD kitara jaka bikinong ilam shnong gila late wat ya kini ke jaka kini kesngi uba adalbert ulai thu ya ke lingkot jing tray beningkong ke sorkar bala bay pisa shipoin like klur tingka bat ya ke badong dong kam en sabay ha ke lingkot ke baar kini ke surok ke jerong umdunai ke sanspa mitar uloong Kajing urlong bantau kini kesurok kan wanra shipun kajing mentoi kipat pak kini kesnong kamtam hagapor bapang beshitam ulapan kut. Ibadonang rekat kumjuk ki nongilam jongka blok komiti i baanan nong steng i kumjuk ba molong. Bar kini kitrai jaka kitrai shnong ki bahap ni kajia dorbar laidom blok komiti. Ki kamtam ini nong song ki badan hanika border joka wam khra kumlapan pau iwe na preng kitrai jaka makani ka jaka ka dei ga ba la angnot la lai pu pras tadi kisnam lalu ka por jong i lead Scott Lingdo ba let bang bang kwai hadwar jong blai ti kumbang anget bakadon ka jing serang kadon ru ka jing beteng bat kadon ru ka banla pa poi syak bakut tikani ka surok ka dei ka ba serang nani ka jaka bangyen na yeng jong na ka jaka ju ba polan bang ikot i kaban kut hadu katai ka ling road kabli ka jaka ka jingkiang le si kaban pen sothu ban pen tiplang shiki wei pat ki bahap jong ni ka laidom block committee ba kumju ka jau polio committee kadai ka surok ka ba jerong ka straight ka jongka ru nang ni hadu untai po ling road ka ling bridge mo jong tai ka jau polio ka bangitip le si ba hani khidet por ba ki ong ba ka jingkiang bret suloi Ti mentang layo shuai ka first phase hanru po laya meter apen pau jing dokumen jing sungu ya ki official jong ka perudi iba happy pakenten SDO kumju ki SDO balik no ki engineer ke balik no bar kam tam present engineer mentai ba letep bar kam tam ide executive engineer bar kam tam kerpang ya i sir Preston Tensong Ibade i Honorable Deputy Chief Minister Jong Khuborjylla. Ngaku ban pau ni report ke jing sungguh nomor kani gadik surok kabla angdu la slam ku mangaju penget ada dia bat ngaju hikai la dia mangaju penget bat pen hikai ru ki wei ru bangin ya letlang syata kalenti ka bangin pendap om ya ke jing kwa ri ke jing nokam. Kani gadik ka jing nokam ka ba le si da ke jing bodin pi ya ke jing im gidongkam om dei tang ke jing Asia. Gidongkam ke jing ni kani kalong kajing hikai bah bangi ni syukur tang jesa kala ban kut no ban pulom no ndai ha bangi ya kajing ni kamdon ki ka bandu jekerman ndai ngi yo ba isin kasingi bat menta hadin live prat lagi snem ngi yo par ni surok ngai ko borom ya baro ki former minister jong ni ka constituency nadu i bapo lingdo nadu i kong roshan warjri turu ki atiar ki bala persang ya ban beteng ban budin ni surok tinga pan pau ko jingkemen namar kani ke surok kan ai ke jerap ban kalong ke jing kerku ka bakrau nam tagi nok song ni ke jaka namar kiwe ki yo ya kalat ba municipal truk kan yo ban rung ban semi ki nyut manta kalong jenjar ki bakin mi na kawe ke jaka shadu shatai spo jingking waking bar ka baar par kalong ba hanu ka por ka emergency mo ka emergency arises kabale si mata ke jingpang jing stom Menteri Rangba Conrad K. Sangma, ringkat Menteri Tourism Timothy D. Shira, Menteri Sin Adi, Bak Sosene Sotun, Bat Chairman MTDC Martin Sangma,
Kilasaki ke jing IT ke kendau harut den yam bantai ke taj yam resort bat spa ke bantai ha ke jingdot ke bakenjo syaka lai spa lai pau kelur tingka. Ha ke jingkren ha ke ni kesengi Menteri Rangba ulai thu bekidang don bun teli ki kampen roy bek Khuborjylla bat sorkar India kindang bay ban penpu penpiengi ke jaka jengok kai perthai ha ke ni ke Jylla. In 1988, our former Chief Minister, late P.A. Samla ji, had conceptualized and envisioned the development of Umiam as a premier tourist destination. It was during his time as Chief Minister, he developed all these infrastructures that we are seeing in front of us now. The orchid here at Umiam was his vision. The boating facilities, including some infrastructures which are not there anymore, which included the very famous floating restaurant at that point in time, and many other tourism activities that he had envisioned. And during that period, for that particular time, a very large, prominent and good infrastructure, keeping in mind the limitations that were there at that point in time. This entire setup was created and the seeds were sown for this entire area of Umiam to become a premier tourist destination. Today, almost after 40 years, we are here today to take that story and what late P.S. Samla had envisioned to the next level. I am very happy and would like to thank our tourism minister, the entire officials of the tourism department, who have worked tirelessly to make our thoughts, our visions into a reality today. I firmly believe, after seeing all the kind of opportunities, the kind of Ka women's organization jong ka Ribhoy district word ka way ni kikinhon Tremont Ngobha kilong kami hathem Ribhoy balaseng duli Dr. Didi Lapang ha ka khat khandai trik Nohprah kalapin thamai kinong kit kam bupura ha ka jingyalang ka balalong haying dor barshnong nongpo kinong kit kam ki balajet bat penskem ki kentup armut ki advisor uba kermen lang yuria bat ka kong review let kala President Lebenchet ha ka kong Mirajun Marsing General Secretary Hakakong Irene Moksha bat kiwi kinong ilang bahakmat bagi dekot jangka. Yakini kinong kit kam bethamai lepen scam do ba Charles Marngar kumukong san ubadeiru way ni kinong seng yakini kekenhun ha kajingdon rengkat uba Last Furious Marngar ubami kmat yakador barshnong nongpo. Lasdang yakini kekenhun house name arjar khatsan ha ying shong jong ulid Didi Lapang ha Shillong. Hakani kesengi kum kedak kejingburam yuli Dr. Didi Lapang ubadei nong seng jong kani kekenhun bat kakong li JJ Kela Presiden Berim na keliang kani kekenhun kalapelong kejing sngap jar shipor bat hakani kejuk kesengi lasam ru de kijan kups art sheki para long kemi kum kedak kejing ai ngobha Christmas yang dari
percent of Shillong community. Idan PGU don't come. Pengidan kawai percent ke berdepan. Kalau percent api wajah, kepemilikan di pasar dan kalau kan kau kawai percent belakang community wajah. Lesondei pada kawai 4% tak ada percent of Shillong community. Jadi tu jauh ke percent yang ada keluar. Kalau ada kau. Kadang kita jadi bagaimana tempoh boy kalau Roy, bagaimana tempoh boy kadang kawai ke district ke baru ke Haikma, kadang tempoh boy ke district atau apa, ibu pun pak kita sosok nak iwai Jakarta, itu kekiwan sosok nak tempoh. Kumta kecik anggap kecik kuat jadi kalau warna yang kecilnya long situli, but kecil long kawai long kawai kau bertemu. Kita kali berdua. Kebahagiaan kecil kuat kecil persen yang ada sen kedai. But beliau, iway long kawai yang kau jom long kawai. Kesorkan India, kesorkan Meghalaya, kedon, ketom. Berani ke hak hidup. Mana berpergian ke hak apa? Hidup kami hidup yang mana? Dalam hidup yang mana berpergian hak hidup kami hanya hanya berdua. Kau hidup nikmat, hidup bisa halang lain. Jadi kita hidup ini center pang yang center kami kedai berpergian ke hak hidup. Ini nombor tadi sebut beliau kata dari siapa pun. Nangka kebalai kecil kuat pendek besar yang kritik Bosco. Hard every boy jogi hidup pun kritik Bosco. Tam tidak jinshat dibagi hidup pun jinshat syurga, jinshat pintu, jinshat saja, jinshat lampau, jinshat berubah, akibat. Padahal boleh jogi di dalam kejong keriam kejong. Halong tung, harai tung tung keriam, harai tung kap keriam itu, harai apa kan alam do keriam itu, berpunta terus. Di dalam halang kejong keriam kejong ini, benar? Di dalam kau ini. Jadi kecil kuat, kecil apa? Nak kali udah yang jogi, ubah kelantan, ubah syurga ini. Nampak? Kecil kuat, kejauhan berapa orang yang lalu ini boleh kupas atau terlibat. Yang ini jenis neuro, kepala hari ulang. Tentu kebawa orang yang berpengaruh di hak jauh. Bak dah kini ke Khubor ngilapoi syekabekut tak hadut pengindai syambiang keblai Shibor.